tu naung ke khom worker zo si na bon chawin ka ngai lut naw le ka za naw salam ka hin pe ben he 2 Corinthians chapter 6 verse 1 chule Christa to na Tongkhom akitu pi a ka hiwin pathin lung sit na chu phat chum na beya mua na hi lo na dingu ba ka zolu na hi ve ama context immediate context so hi le pathin to Tongkhom co-worker with Christ chi chu hi zeng a hin pathin na tong hi mi tama hin awanga pathin to Tongkhom hi ki tam lo mai the ama mo po na tong zeng chu chu kyum sau ding hi ama bang pathin to Tongkhom lo ham ti wang hi chom be khat hi e chun ibon chawa hi pathin hacha hi chiwin mo po na chum jong le a hin chela hin ito hi imo to zeng wa imo pot tho zeng o ham a lo jong le pathin to ito khom o ham ti hi question ahong hin mi khat chunga thacha naga to hi boi loi ama bang mi khat to khom hi nom loi thai ke te thoi bol jibin abang ting le changa 100 meter race 800 ti ho ta bang omen hi ti ho cha changa lai ho chu nawa sela lai ai na bang ting le mi ni hiya khat pa zit lang keng le khat pa ve lang keng ki kan khoma ki thai sa hi chu hu a thai khom he co worker WALKER hi chu hung hi hitia a thai khomu khu nom loi abang hi chi keng ten hu ki kan da han lang a chang honin ki thai te sa han hele eusal hon ding hi e chun thai khom to khom a hi ting la chun khat pa hat na jong hi be se lo khat pa hat mo na jong hi be se lo a chi khom na thei hon khat chu hung ngai za hi ai lo jong le khat chu jing ka mata ki thoji khat chu vai ge jama ki tho jong chu patata chi khom ding hele a ki tho pha no a hung ki tu ngai a ki ma tho be se pa yong them khat ai mut be hung ngai chong la avai ge jama ki tho pa yong them khat ama tho jet ngai hitia chu a ki hon ding chu hung pha hin e chun pathian nai to hi abang ting la hin ha tongin a ki tongin pathian to i to khom lo naw jong the hi chule ho ka la jong hi chi ta banga keng ki kan tu banga i thai khom na theu platform na hi bet jama ngai ti chu hin hi chi sei na de be hin number 1 nu mai le pasal i to khom na wa equal sharing pa hi neu khat ka ga sei no men a hin na i ho hi patriarchal society androcentric ailolang le patriarchy society chu hi wa hin chi chu koi man ki za da pun ama wang khat be le hin pathin langam na ito na wa hi chi boldal pa hi chi boundary in ichan game khana in su kha jing ke deu jong hi ngai to theham ti chu kalunga ka ge le te kana banga tua secretary ho chu aphat lo chu ma hin secretary post ho hi numin atu the tama hi awang numai to kibet chep lo hi women secretary or youth secretary ti tai lo chu numai to kibet chep thei lo hi ji hin ke la da na hin co worker i thei na diwa hin i ho sunga jong hin anu mai la apasal ki ka jong equal sharing achi de jong hi tu chun hung do zo pun te hi jong le lungthima hi ti tabang kot hon thei jong hi pha ham ti chu ka ngai to dan kha de hi biblical issue ja chum chu ka sei hi po in ama ba i to khom na wa equal sharing in ediu pa chu de sa na pa chu amen ani na hin accreditation affiliation chung mi hi wa hin malaya pule pa te khanga chu senat of serampur tai lo koi ma chan lai pathian na ani to thei lo khang in nei oi a hin iti khangam ka hepun officially a constitution a jong chu ata jong cha chu hung za wa hi ata ho azau theyong chu ki pa oma ki de ama wang officially hi lo ba khat be le hen secretary tu ding chu bd hi de ti ki sei na jong da lo missionary a chi ding chu md fi de ti a ki sei na jong da lo ke mu da na bang chu i ho hi pathian thilpi i chan naw talan gifted i hin a pau zo hin pathian na to hin i ho background le i ho degree hin a to lo i ho degree hi piece of paper hin but education is seen in ministry was ki muding bo
ya chu co-worker hi thei ni diwa hi chi beral ho hi mi hon a bol jong le I ho ka hi akila lo hi hungai hi tu ne awang hela kalung phutan tane ya ka sei jeng thu hi ya chu hi cho tabang hi khat be bel hi nang ma pathini itabanga gift ta ni ham talan na pi ham amai tabang ham aki doi lo be kha jong chu thu ki sei sa la hoi lang su da aki doi lo be kha jong chu secretary ki tu sa hi thei lo he ai nai train hi ki pam hi ama wang gift ta hi now talan ta hi na pau mi ama pathin apui na pa ikiman diu hi co worker hi na diu hi athum na he le chitin nam tin to khom thei na Kuki Baptist Convention akipu masang akipu zo wa iboi now he ham la pa wa hi pa hol ngam ho along la ren sing son ho adang dang ho mi lui hon e da ta win amon an po nat penu chu KBC hi ham la pau thu ki sei lo ding phung la chang thu ki sei lo de ti chu akha ani pewa ani bol o hin ni ve na le hin pu te pa te phatata pathinin ataw na ani san ham ti chu kenjong kalain Dr. Hol ngamin khat ve chu KBC ki phuti laya koi man angai lut lo je achu pathin mi ten KBC ngai lut na ding tia kan taw lo to KBC ngai lu tam ta im ho ani tin kin ka seyen he pa na tha taw ding hi aji chu KBC ka ngai lu be 7 pathin ka heta pu ka ti to na ta bang chu hi thawin he jong le pu te pa te taw na jong chon hi ka her khilowa le KBC president ma sa pen jong hi pu thang nyaw ho hi secretary ma sa pen jong pu lun kim te hi founder jong Reverend Sing Son he tabang he pathinen akhanga aman cha mi ho cha an man cha tua ki chai tiang le kum som nga jo ting le pathin za la chu koi ham khat chu lam kai hi the koi ham khat chun anop kit mai the hi je chun akika hi ibon chawa long di la yum thei pau hi nu ma hi protocol dung ju ya neo pin khat jong chu vai hom jing jong mai the hi chong chu angai hi lo ding ei abang choi le len pi ta hi jong le insecure hi kom ke hi hit nai wanga tiong the ai wangin hi chi tabang sense pa chu da han lang hele hi ho la hi co worker hi na pa hi nom da ham ti chu iga ta lang nom hi a chai na hin office to gambi to center church to ibonwa co worker hi na diu pa hi dei ka sa in lockdown sung kum ni office a hung ki umen hele office experience neu cha kanejin senior ho nei za chu ka nei do zo pon Gambi 11 kum lai chun ka experience khat in sing ka ting office a ko na le kha hung ho hi khat be hi kan hop do lo hi kan lung hangin zia song thun ti la ya brochal an hop lai chu hin itti jong hung thung lo lai ha sum se hol ham cha hi azi chu ichi na chu khat be hung a le MTC share khat be hung a le salom share khat be hung a le EPP share hi hobung a ki pi chu hin pi win pi a chai na hi ke chun num kan sapon hobung ho ang sunga chun ja chu chalanga bro chal hung ki pa ka gari sunga chom khat ka hen da nei ale cha chu gambi chairman pan pastor pu chu di lo hi nei pi win executive khon ain koi lu nen ti ye chun executive te khona ka koi lu na hele amon ho mo win he chi ya chun ane ki mol pho po ne gambi a yamale center church a yamale office ong abang le iwai monom na tama he ipidinga hita bol ham pidinga chi bol ham pidinga don la kai se ham ipidinga chi ham ti ki se no me office a yum ki na jong le abang pang ting le hin worker holanga ko na cooperation ki pi na pai ala sam na jong me very important very urgent message alo yon letter circular a chi jong le koi man jong adon lo na jong achang phat phabe in nei we mi he mi na humanly speaking a posting na mun nom jap jong umahi hobung len jap budget len jap noi abang cho ha sa jap neu chakhat na ki maintain na jong yum da lo he abang chu om na mun anu pa wale office mong don lo ta independent hobung tabanga kyum jeng office to ki ka mat na jong be se lo ti ho da lo he abang choi la gambi han lang hobung hi yong le office adinga lockdown la hi yong le changlong hin thot loi pasi hin thot loi yong dimadim kit na abang bang ting le hin administrative office general secretary pa le aling kha ban kha do ma pang office staff ho zo si na to thil bol ho corporate hin bowling pa he ki bol han lang le co worker hi na pau chu na sa ta ki lang dam ti chu kaga sei no me hi e ti bam jama yong chu
office langa jong hi bang ting le hin burden chum gambi le center church sai ki le lut na jong da lo he a ke thot do po le kha print di hi je tu ti thot de heng ti jong da lo he ai bang cho jong hi khat be le hin gambi hoin I chan ya pu zo he nam I piti nam ti jong hi khat be le kon san ahum ji jong no ma nup chu me te ka na bang I ho lam kai ho worker ho hi ne lal he jong lew han I to kau hi awang chan ge ak chiang jong kim ta lo he pun ve atowang jong ta lo he an thing la ngai chia le pun ve atowang jong kim on lai chule to ka song khol ho jong hi tia chu alo kun na chu hun kai na hin ne yong na lai hi cho la fan ki chu ki chu num loi hi cho la thil chum ga ki bol be ho chu num be se loi dambi le center church sa ho dinga jong a ha na chang jong tama he co worker hi the ni diu pa hi a solution tham khat ngai tu khom ngai je ti pa chu ka se no ma hi tu ni hin bible chang I sim na wa chun a context chu mai the ama wang I doi no mo chu co worker with Christ hi na we pakai Jesus Christ ta to Tongkhom hi hin nam abang le ma don na ki tonga apana ki pon thoi ai wanga chu pathin in he phamo mo lo jong mai the pathin in bol dinga e di sau ki bol lo pathin in ki chol tu di ai wang e ki tong jong hi the I chu co worker pa chu aminin chu pot thei lo ding he ala la ki lal mai the I chu khat a hin ani na chu I ho ki ka la jong co worker hi na pa hi tham khat vet tu ngai da ham I hon I ki vet tu ba I lung thim ma chi hi co worker ka hi vet ti hi inuk lo ba le constitution amendment is a chang revision is a chiang chi pai revision chi thei lo I ho understanding am ding accommodate ki bol tu na pau khat chu a hat lo pa hung hap zat ding a hat be se pang tham khat chu down zat ding chong le khat in a head lo khat yong chu tham khat vet tup zat pa hi de ka sa he ke he fundamental college sa BTS ka ne simen abana chule evangelical college sa ka ngumen chu Dallas theological seminary direct a killing he tu lang hin MTC ya ko ning class khat le ni ka jawan si ka jaw na hoi le set up serampur o changan chang hi ki ne teaching jong khat be ki khel tho he ama wang en jong la ngai he fundamental college sa ka ni ma serampur te subject khat cha ka mulo mana serampur te ka mo sei se jong di lo he alo la serampur hon I hil pha wa chu fundamental subject a hoi khat la ni chu ka mo sei se jong hi thei lo he ya chu ke la da na wang chu co worker with Christ hi bin ki ba lo na I sei wa la tam de ka jinu tong ka blood group ki bang lo he no ha jong ki bang lo he chong la class I to na wa jong affiliation khat chi jong le I class to na assignment I ji na wa I ko ma pa le ai ki bang kil lo he ama bang co worker with Christ hi na diu pa hi lung thima I ngai tu khom wa le I ho dinga phading hi I thu piu jong unity mission service in salom jong I tibin salom chele mentally physically psychologically spiritually abona wholeness abon chang ke adama hele icha chu salom ding hi unity ding hi ibon chawa e chela hi ke wang chu e su khapu yong am ho dang no mo de hi amanu ding no mo de hi ti ho hi ki ngai tu khom han lang ta sa le lagaw ben co worker ki khom thele phading ham ti chu tu ni ni kho a hi kalung thim sharing tabanga hichilai bible chang pan sa kan se hi in se khil jong men tin ki he themu tin I sei kha mali bon chawa ding in pathian in phathei bo pi che taw han